pictures. I quote, 10 years ago, the Prime Minister assured this committee and the nation that her imyaka 10 itambutse Premier Minister ameze nk'uwaduhaye systeme y'ubwirinzi. I quote, kuri guverinoma yereka mvuga uko yavuze. Not and would not ever collect data on British citizens. Baravuze ngo ntago bajyaga bafata amakuru bwite yihariye ku bene gihugu b'Ubwongereza. And yet, Ubwongereza abantu batuye mu Bwongereza has been doing so in order to create. Nubwo bari barabihakanye ariko twaje kubona ko ari byo nyine dukoresheje amakuru y'umuhakazi wacu wabashije kwinjira muri systeme ya MI6 muri seriveri za MI6 ni biro by'ubutasi by'Ubwongereza. Bari systeme idasanzwe super system intelligence ubwo ni nk'ari AI. An advanced surveillance net. Iteye imbere mu kugira gute mu kuneka abantu. Total human engagement analytics. Bita total human engagement analytics. Or more affectionately. Cyangwa se mbivuze neza mu magambo meza. Thea. Bayita Thea ni systeme reka tubyite AI ni nka AI. Some of the details are of course classified. The amakuru amwe muri ayo ngayo nayibanga. Essence of Thea is to make better informed by'umwihariko amakuru yerekeye kuri Thea to anticipate threats more effectively. Thea ntabwo igigira gute Thea tuyikoresha gusa ari uko tugiye gushaka abantu bafite aho bahuriwe wari Premier Minister icyo gihe sibyo. We both know the whole thing's a circus. Twese turabizi ukuntu ibintu biba bigomba kugenda tugaruke 10 Downing Street ku biro bya Premier Minister w'Ubwongereza. Ahangaha ni ibiro bya Premier Minister w'Ubwongereza byubatse munafate telefone yanyu murebe 10 Downing Street ni ku muhanda wa Algeria. Jo muri Algeria nyagasani. Sasa umugabo hano bafasha kuri kamera ndagira ngo urebe filime witonza aka kantu kataza kubacika. Umugabo bafasha kuri kamera umugabo wacu twabonye babonye ko ngo yigeze guturitsa ambasade ya leta y'Abongereza yari iri muri Algeria. Imboni z'amaso ye zije zihura n'izo mugabo ariko turebye neza umugabo nanone flame cyangwa se systeme ya Thea iri kwerekana ntago ari we mugabo twe tugisebe ko banyirukanye. What it's worth, I think the Prime Minister sacking you was a grave misstep. Ndakeka kuba Premier Minister yarakwirukanye. Flattery will get. Ni ikintu yakoze kabisa cyari yari amahana akomeye tu. You everywhere. How can I help you? Dio team bitaga Black Kite. Observer. Kuri backup server kuri server ya backup. Mason was helping an Iranian scientist. Mason yari ari gufasha umugabo w'umunya Iran. Effect. Kwigumura kuri He gave us everything on their nuclear. Kubera ko umugabo w'umunya Iran yari amaze kuduhereza ibintu byose amaformule n'ibiki byose. Kuri nuclear program cyangwa se ku buryo. I need a way out. Ene inzira imuvana hanika mu cyane. And I'll start figuring out how they found me. Ubundi ntangire menye ukuntu nanje bambonye. Tell me you've got sentiment in your old age. Utambwira ko ku myaka yawe usigaye ugira amaranga mutima mu gihe. Just a kid that was in a place at the wrong time. N'umwana wari uri ahantu hatari ahanyaho igihe kitari icyanyaho byose yabyirije. Chris afashe iki mwana n'ubundi bamaze kukubona bakumenye. Iyi myaka yose wamaze kukirwa. Mason wakabe waragumye kukirwa ukabaho nk'umupfu wahava kujyayo. Abavuzi gakondo bakoresha imiti iva muri East African Community igisubizo ku ndwara zananiranye. Bonana n'abaganga b'imiti kabarewe ikomeye kandi bakaba ari n'abahanga mu kuvurisha iyo miti. Agutega amatwi aguha inama ku ndwara zananiwe n'imiti ya kizungu. Iyo miti bayirazwe na basekuru iremewe ndetse yujuje ubuziranenge. Muganga Aida kuva muri Tanzania niwe wagufasha ku ndwara ufite yananiranye ahantu hose. Muganga Aida agufasha mu ndwara zikurikira. Dr. Aida barakuroze ufite ibibyimba mu nda, barakwibye, ucuruza uhomba, urwaye asthma, mufitanye amakimbirane mu muryango, ntubyara, ushaka kongera ubugabo, nta bushake ugira mu gihe cyo gutera akabariro, n'izindi ndwara nk'umutima, umutwe udakira, kuva cyane ntukame ku bagore, gute, sinezite, igicuri, imitsi, imitezi, urushwima, kutajya mu mihango kw'abakobwa, n'izindi nyinshi tutavuze hejuru. Wadusanga aho dukorera Karuruma hagati y'umusigiti n'Akagera Motor ku gahanda kajya Ijari muri metero 30 gusa. Uzahasanga icyapa cyanditseho Aida Herbalist cyangwa ugahamagara kuri izi nimero zikurikira 078 99 22 250 cyangwa 072 23 72 610. Dr.